Major General Tumusime Kasigazi yagambe ebi obwabiratayayireho omu district eya Kamwenge bwanyuma y'abarukuteberezebwa okuba bahekera aba ADF okutahirira district egi bakita abantu 10. Twizera abo kugira ngo aba ADF bakarumbijo beita abantu bitu Kamwenge konka ntikimanya ngo no mbarmo so tuje kongera abikwirinda kureba uko bikwirinda biri yaba ngetenye so kongera mu abasirikari yaba kongera mu amani gone tuje kugira meetings n'abakuru bamahe n'abakuru ba police n'aba RDC na timu yona ya region age kureba ngo twayongera mu amani bikwirinda kureba ngo birebe bya Christmas abantu bitu tubashikaho urabibona. Major General Kasigazi yageraho rukiko nabyo kwerinda abo mucanga echa Rwenzor West omurembo orwa Fort Poto. Haragira ikimwareba mu reporting ya polisi ninga amahe agari mu kabyana icora rebe urarebe utakumanya urarebe uvire jacket wine ya ebishaho mba reporting mbakuma dem Oguhona na jang polisi ekwatanisa n'amahega y'PDF barya hamuhigo ogwabahekera abarukutekatekwaho. These terrorists will not have any other chance. But most importantly, what I tell our people, they need to be very vigilant. Amakuraga gasha kwa Agacencwire.